Lena-ke iMadieke Sports, kanti-ke ungakhohlwa ukuthi-ke usubscribe ukuze-ke njalo nje mangikhipha zona-ke indaba lezi zezemidlalo wena-ke uzoba uqala-ke ozoyithola. Udaba-ke olamba phambili-ke esikhathini samanje lokuthi-ke ziqhubekile njalo-ke iy'nsolo zokuthi-ke iqembu leBloemfontein Celtics-ke kungenzeka-ke lidayiswe. Kodwa-ke udaba ke ngizoqala ngalo lokuthi-ke lona-ke oyi-president ye-SASFA okuyi-South African School Football Association yena-ke uMandla Shoes Mazibuko uthi yena-ke uyakholelwa ekutheni-ke zonke iy'nsolo eqondiswe kuyena-ke uDanny Jordan oyi-president ye-SAFA mangabe-ke ziliqiniso uthi-ke uShoes noma kanjani kuzomela ukuthi-ke uDanny Jordan ehle esikhundleni. uDanny Jordan-ke uyowathola ukugxekwa nje kakhulu-ke yilabo bebangama CEO khona-ke laphana-ke kwi-SAFA uMr Gay Mokoena kanye-ke naye-ke uDennis Mambule bamgxeka kakhulu-ke uDanny Jordan ngokuthi-ke indlela-ke aphethe ngalo ibhola lala eNingizimu Afrika akusiyona iyona. Kodwa-ke amanye ama-province-ke wona-ke ayawabonisa ukuthi-ke ayameseka nje kakhulu-ke uDanny Jordan ukuthi-ke aqhubeke ahlale kusona-ke lesi sikhundla. Sesiphethe-ke ngizophetha ngalo-ke udaba lokuthi-ke ziqhubekile njalo-ke iy'nsolo zokuthi-ke iqembu elidlala laphana ku-Absa Premiership iBloemfontein Celtics-ke lingahle-ke lidayiswe-ke leli qembu. Kodwa-ke lona-ke ongumphathi walo leli qembu-ke uMax Shabalala yena-ke ukuphikile konke lokuthi-ke leli qembu leli lizodayiswa. Uthi-ke yena-ke okwamanje usabhizi ukuthi-ke azama ukuthi-ke athole wona ama-sponsors ukuthi ukuze iqembu leli likwazi ukuthi lisimame kahle endabeni zeyimali. Ngokuthi-ke ngaphambilini kwavele-ke udaba lokuthi-ke abanye abasebenza kulona leli qembu ikakhulukazi-ke umqeqeshi wabo-ke uLihloho Nolos Yema omunye wabantu-ke abangazange bakwazi ukuthi-ke bathole imiholo yabo iphelele ngaso-ke isizathu lesokuthi-ke iqembu leli Bloemfontein Celtics-ke liyadayiswa. Kodwa-ke eminye imbiko yaveza ukuthi-ke lona ongumphathi weqembu elidlala laphana-ke ku-Glad Africa Championship umnumzane-ke uTim Sukazi weqembu lalo iTS Galaxy omunye wabantu-ke abahamba phambili okungenzeka ukuthi bathenge lona-ke iqembu leBloemfontein Celtics. Kodwa-ke ngokwembiko phinde futhi kwavela ukuthi-ke usuku lokugcina lokuthi-ke uTim Sukazi afake yona-ke imali umhla ka-31 kuMeyi kwana-ke unyaka lona ka-20 lena-ke